dimdam tayo ing kwento king ebanghel o king mumunang pamamasa. Nung makananong anyang may pitnayo ing dayat malat o ing dagat, anya makanyan lang may kadalakit, dening Israelita, kabang tatagalan dalaring ding sundalos ning Ehipto. Anyang yutos ning Ginoo, ayat siyat nung Moises ding kayang gamat papunta king dagat, kanita mi buklat ya may pitna ing dagat, mi kadalan, meging malanging gabon. Makanya nakatamo sanang dinan pamikatago ning Diyos, banket ang lugod ng papasyag. Akwa tamong makadalakit king kasumangid. At kabang maglakbe, at yuman king desyerto, mirasana ketang lugal anong nutamo, milisya king kapahamakan at kakamta ning kaligtasan. Kaniting panuuning pandemya, antita mo muna mang maglakbe king desyerto. Ating kapahamakan, dakaling pamangailangan na pag nasantamong mipakibatan, dapat ing metong mong kayadwanana ning apong Ginoo. Ing yatamo tatakot, ing siknangan tamo ing lub. Kailangan tamo mong manalig, at yatatakot king biye, at epay sira lub. Uning Diyos malugodiyo, nakatamo pabustan, at king bandang tauli, ibiyen ng kaligtasan. Sundo tamo pa yung pamaglakbe, at kidub na ning pabanwa sikapan tamong ipasyag masala, konkreto, masarese ing lugod. Banketang masiseseng pamiyabe, makanyan tamong median pamikatagon abe-abe, makapamintu king kaburyanan ning Diyos. Kidub na niting pabanwa, bankeng tutuki, pagmasusyan taniyaman, ting 60th founding anniversary, ning pangatatag ning parokya, paganakana, panagkat ning may basang ebanghelyo. Kambi na naman ning kwento ng Moises king mumunang pamamasa, iba't king libro ning Exodo, king Diyos iyang sukat pamintuan, ning atintamong gagawan. Makanyan tamo sanang miyat lugod at lugod tang masalese, ban pamiyabe, masese.